Pitaju me ljudi, dobro, pa kako da nam objasniš koje su to zdrave, koje su nezdrave emocije, kako ja više da znam, to je ta emocionalna pismenost. Ja kažem, ljudi moji, umre vam pas, normalno je da budete tužni, trebate tugu da pokažete, neko vas razočara, skroz je okej da se osjećate razočarano, ali ne više od toga. Tu je problem što većina ljudi ne zna da balansira taj emocionalni spektar, pa odu u poremećaj. Kada nam umre neko, mi se ponašamo potpuno sumanuto. Plačemo na grobljima, oblačimo crninu, ne gledamo televizor, nema šta ne radimo, ponašamo se potpuno nerazumno. Znači, kada nam umre neko, niko od vas ne očekuje da budete srećni, to nije normalno. Isto tako, to što ljudi rade sebi i produbljuju patnju svojim načinom razmišljanja, produbljuju patnju i ulaze u pravi poremećaj. To je do čovjeka, jel? A smrt kao smrt i gubitak je normalna, prirodna pojava i svi ćemo umrijeti. Treba doći do tog nivoa svijesti pa da ti tuguješ dostojanstveno. To ne znači da moram da vrištim i histerišem i oblačim crninu i zavijam se u crno i ne izlazim iz kuće i idem u depresiju i skačem u bunar. Tuga može skroz drugačije da izgleda. Mogu svaki dan da šetam na čistom vazduhu, da čitam neku knjigu, da se preispitujem, da razmišljam o nekim zajedničkim trenucima koje smo imali. Tako da to su ta balkanska uvjerenja.